every time you're skipping down the street. Think about the shoes upon your feet. Today it's a magic world when your toes uncurl. Shoo people. Shoo people. Cipelići. Skituljak. Lenjo letnje popodne u Cipelgradu. Skituljak drema u bašti. Njegova bašta, znaš, nije nalik ni na jednu drugu. Sva je zarasla u travu i poljsko cveće. I dva ogromna bodljikava grma kupina, kakve nikada niste vidjeli. Skituljak baš voli što je takva. Njegov komšija se s tim ne slaže. Znate ko je to? Devetar Cokolić. Bar jednom dnevno on dovigne Skituljku. Skituljko! Odmah da si posekao ovo grmlje! Je li jasno? Devetar Cokolić naravno uzalud viče. Skituljak tvrdo spava i sanja o svojoj prošlosti. Skituljak je nekada bio sasvim nova čizma, uglancana i sjajna. Vremenom se pohabao. Prvo se pojavila jedna rupa na vrhu, a zatim i druga na đobu. Kad su ga doneli u radnju starog obućara, bio je toliko pohaban da majstor nije mogao da ga popravi. Skituljko je bio strašno tužan. Pogledao je prema korbi za smeće, u uglu radnji i pomislio, izgleda da je sa mnom gotovo. Ipak Skituljko se prevario. Stari obućar nikada nije bacao cipele ni čizme. Namazao je Skituljka i malinom i uglacao ga, dok mu se koža nije ponovo zasjajila. Nakon toga stavio ga je na policu u sobici u dnu radnje. To nije bila obična soba. Krila je jednu tajnu. U njoj je Skituljak otkrio čarobni svet Cipelića. Tu je stekao mnogo novih prijatelja. U stvari, počeo je novi život. Sad živi u kući zvanoj Vila Promaja, u ulici Cipela. Vidite i sami, ne voli popravke po kući. Njemu spoljašnji izgled nije ni važan. Skituljkova kuća je uvek u neredu. On baš ne voli da posprema za sobom. Ne voli ni da pere. Skituljak najviše voli da sedi u fotelji kraj kamina i čita svoje omiljene novine. Cipelgradske novosti. Kad ne sedi kraj kamina, voli da ode u dugu šetnju po prirodi. Pirueta i popkica Bebić mu često prave društvo. Dok šetaju, pričaju o biljkama i životinjama. S njima nikad nije dosadno. Skituljak voli kada njegovi prijatelji šume svrate na čaj. Ptice, leptiri, čak i pčele svrate kod njega, jer su u njegovoj bašti osjećaju sigurno. Skituljak ima dva neobična prijatelja koji mu dođu u goste barem 3 put nedeljno. Bodljikav ježić Hektor i veverica kitnjastog repa po imenu Riđana. Na Skituljkovom stolu se uvek nađe poneka poslastica za njih. Skituljak je toliko ljubazan i dobrodušan da ga svi u ulici Cipela vole i ne mare što mu je kuća malo neuredna. Dobro, na njega se jedino ljuti njegov prvi sused. Ko? Devetar Cokolić. Najviše mu smeta Skituljkova bašta. Skituljko! Probudi se! Odustajem. Ni tom ga ne bi probudio. Leva, desna, jen, dva. Leva, desna. Dok drema, Skituljak često sanja ono vreme kada je bio lepa nova čizma. Ipak, ne žali za tim danima. Srećan je ovde, jer tu može da bude Skituljko.